sekali lagi.
tidak Robi Sajiwa.
Antasari 296. Jafirola 15.
Yes, sebenarnya sebelum nonton perfect termuda. Siapa lagi kalau babang bukan babang surga? Semoga banyak umur apa nih kan tercapai. Banyak segalanya. Sebisa ucapan DJ Victory Club. Lagi-lagi selamat nonton perfect termuda. Siapa lagi kalau bukan babang surga? Wish you all the best for you. Baik termuda, babang surga. Semoga panjang umur apa dikit tercapai. Wish you all the best for you. Ucapan susah DJ Victoria Club. Lagi-lagi fighter muda babang surga. Semoga dikit tercapai panjang segalanya. Wish you all the best. Ucapan susah DJ Biem Victoria Team. Ucapan jadi-jadian tim jari. Babang surga. It's hard to move on. I can't help but feel what I feel for you, baby. I know we just met, but I hope you ain't taking it. I wanna get to know you. You got that kind of flavor. I just wanna taste it, girl. Talk about it. I'm burning up like fire. Your heart got everybody together. Go. Lagi-lagi diperkenalkan
Semoga panjang umur, panjang segala, wish you all the best. Ucapan sesal DJ Biem Victoria Club. Malam ini malamnya Anda. Everybody take for Kelly. Victoria.
15. Yang menjadi warga TikToker di Biem, Anissa Ahmad 09. Malam ini kita kasih bis Victoria Romi Sajiwa. Wish you all the best. Lagi 5 menit bisa Eka Febrian. Semoga panjang umur, apa diinginkan tercapai. Tenang, ada Eka Febrian. Lagi di sebelah lokasi Eka Kelang. Spesial usaha sana BRZ. Wish you all the best. Everybody from Monyok Singa. Dalam ulang tahun DJ Eka Febrian Victoria Cup. Semoga apa yang ingin tercapai. Wish you all the best. Everybody, atas salam DJ Biem Victoria.
Malah tidak. Lagu ini susah. Misteri sebelum di CV. Yang pastinya Horas Kutamilan. Lagu itu berkisah Rudi Jahat. Siap-siap, mana si Mr. Rizal? Iya pasti ya, angkat lagi kelasnya.
Love